Hai menaze ting cuma I zaiklum Awang Riame na mai zingkeu zikreu zikna ting kum chana zeng kaizem nyeu sumai ting chua kidirin sa paulia garadli India ramge Citizenship Amendment Act CAA go hindi kai kyo ga hindi pchangge aipo CAA go hindi kangena Assam ge India me changmak pamme Assam ge mina hanghim reusis kuim na India me pampo gim changrangge citizenship hang apply to le zakchudli ze Assam ge pamme India me changmak pamme mina hanghim reusis kuim pone citizenship India me pampo gim changrangge apply to bro ge India me changrang citizenship Minahang Naza Pegaidale Parliamentary Affairs Minister Chandra Mohan Patowari ne Assembly get Tibah Mamai Sali. Zaicho Zedwitime Minahang Tumzanim Luze Delegate Manipur Infal Zanai Tamaiting Choga Pungwang Delay Zakatudley Zaicho Zedwitime Minahang Tumzanim Luze Delegate Manipur Infal Zanai Damaiting Choga Pungwang Baza Manipurgu Emliasim Ramazedu Kolte Wongluze Ministerial Gu Post Lurameze Chozedwele Zakatudley Charangkang Krol Madai Amit Sana Ziganate Tateluze Peguleze Suppose Zigana Afire Kagabeze named Deleze Sali Chirun Magza Manipurgu Speaker Petok Chom Satya Pratazedu Chozedwele Zakatudley Kolte Wongluze Amit Sana Zite Tate Zakacharangkang Krol Madai Deals Te Rahanga MLS Mramadaga Zane North State Nagaland Kuzama Klo Manipur ze Namrai te Bam National Highway 29 Peugari Impuki Siap Zigana Zanai Damai ge protest te le Zakachudle Zai Chiga National Highway 29 Peugari Impuki tele Miwang Rahange Kize demand te le Sali Loze Zane chi protest te biga Chapo Ramninge Bame Mina Hairia me Zai le Sinam Ramadu Wangai dele Zakachudle Kuzama Student Union KSU me Zai Village Council gene members me Kuzama Youth Organization, Kuzama Women's Society, Kuzama Kohima Kroto. Zanitpo Ninga Namda Punize Temra Medu, Tipo Religa Wangaidele Zakatuli. Zanetintiga Southern Angami Student Union, NASUGO former speaker Pungme, former speaker Nonisi Seline Dosaze, and H29 Pogari Impuki Zenaglenga, Highway Green Puki Roga Tinglang Blazer to the Asian Highway AH1 Koli Zesale, Thailand Tatkahla Koli Zakatuli. Zane Assam go Finance Minister Ajanta Nyogne Assam ge hanai kum tingkum chana je kajem nyugina chu makum tingkum chana je kaije sruk lungya kachrangkang te tate rabe Assam budget present te bihi tetibah mamai ge saja Chief Minister Jibon Prerana scheme je state ge lesi chilu je pnui tabam hangya pe mahanga let kaigule izerang bagai dele za epo scheme kangena Assam go government ne kachrangkang kangabe graduate je research scholars mahanga pegule ize sali za scheme ze hanai kum wangrabe bai kyuge let kuli zakachudli zan ipo scheme kangene ki gibe ngorabe Assam ge government go universities ne meinu college ge ne meize hanai kum ting kum chana ze engkai jem new kum ge graduate compet me hangge pikewun sangne ting kum ket hangge kacharang kangze changna haimingyu ngo gulei zakachudli maklei design du loket gene lukam ze changkai jem new du pikewun sangne lumakles du ludui zakachudli Kagana Ipo a research scholars states and central government universities hangerunali zakachudle za divyang research scholars hangedu kacharangkang changringyu kangabe peguli zesali Kagana Ipo scheme ze Assam ge bam hangerunali zesali za Assam hanai kum tingkum chana je engkai myugine tingkum chana je engkai srugu budget gena Ipo scheme hange kacharangkang je 25 crore engkai myul pakaideli zakachuli za India ramgu sam ka haki bam parliament ge budget session kacharangkang te deulam ge sam ka haki be zapating kdi mena saudi se teti bahma mai ge ki chuka kdai dele za chiga lok sabha go speaker pe om birla ne ta doze political parties me za blue is that ke rahangya rangaile ze sali ze panel lu ne biza mke une ze ministries railways agriculture and jal shakti lamge pinki rahangya lu ne le ze kachuli ze sali
Zainzi kum ting kum chang na zang kai zem dai kum ge ting kai siap gu report lia pet kai bige India medu gadai reilu ge ting kai siap ge reng paming ye bige la li zaka chudli zai poro ge India ram lu ge ting kai siakan de bro ge du Delhi ne sialang li zaka chuli Zane United States kate go National Intelligence Director Pui Tulsi Gabbard India ram get bete wongule izaka chudle United States kate Donald Trump ne rezete bitinge India mana United States kate makaga ngokuina ke te bize teun tim te ugara hangya Zane United States kate go President Donald Trump ne lunei bizana ka Ukrainian manai Russian makaga harai te bige Ukrainian me Russian madaga surrender te rangya lunei le izaka chudle expose zigana na kara changba Ukraine manai Russian makaga harai te bize saurabe mada wang changmali zesali achulus dona ka United States manai Ukrainian kate mugo delegation representative makaga Russia manai Ukraine me harai te be saura hangya zai disi ibete rahangya ngom pauzela le izaka Dai rain sa pin go ta zebam rahangya channel subscribe to lo zainang nuwang changla bam zaina like to ga lo zainang se lu be page nang kang mandu se lu rahangya share to ga lo bi guys zain king ga nim le ne zet hodle hai mana zaklum